Ja bih voljela da ti kažeš svima koji će gledati ovu epizodu tko si ti, Sebastian Orlić, osim što si ovako naučit mladi gospodin koji sve češće njegov glas se sluša u javnosti i zato sam te izabrala za ovu prvu epizodu jer vjerovali ili ne, ja jako pratim što Sebastian radi. Pokušala sam to nešto i primijeniti, neki su to možda primijetili, neki ne. I ono što sam primijenila i što sam naučila od tvojih populističkih i jasnih članaka je na jedan jako jasan način publici približiš znanstvenu stvar. Znači, doktor znanosti Sebastian Orlić je tko? Da, mislim, doktor znanosti inženjerske kemije, kao možda sam malo i uljez u nutricionizmu, ali nekako sam kroz razvoj profesionalne karijere, nekako sam s fakulteta i doktorata otišao u farmaceutsku industriju, a iz farmaceutske industrije tamo gdje su mi zapravo poznali, to je industrija suplemenata. Ja sam bila u industriji suplemenata, ali sam se slučajno, sam došla vidjeti što oni rade. To je bio neki moj, ja moram reći, možda napokon, ja bih rekao, uspješno spajanje neke strasti i formalnog obrazovanja, cijeli život u sportu i kroz te suplemente koji su bili dodatke prehrani, bili možda više malo i prema sportu usmjereni kasnije kroz ove novije proizvode, sam uletio, odnosno upao u svijet sportskog nutricionizma. I danas sam, evo, mogu reći... Danas je fit. Ja ću staviti ovu ploču da se grije. Znači, što sam rekla, imam ploču koja je super složena za grilanje, home grilling. Stavljam odmah da mi se spoje ove dvije ploče u jednu. I zagrijat ću, ja ću staviti sad tu na 12-icu, inače ova ploča do 14. Super mi je ova ploča ispod zato što je to safir mat, znači čudo. Tak, i pretpostavljam da je materijal čudesan i vizualno. Evo, znaš što, ništa se ne lijepi, ništa se ne vidi, znači otiske prstiju nema, znači nešto divno, ja ju stvarno obožavam. Danas radimo basic piletinu, znači onako nemam puno vremena, svi pričaju zdrava prehrana je komplicirana, sve tu nešto treba. Znači imamo najobičniji otkošteni zabatak, da je koža gore već bi nam diglo kalorijsku vrijednost, ja sam znala da si mi ti prvi gost pa sam to odlučila odmah u startu preskočiti. Znači ploča se grije, evo možeš već vidjeti kako se lijepo zagrijala, a naš sljedeći zadatak je, znači ti imaš ove gljive neoprane ali očišćene narezati na tanke ploške. Ja imam poriluk, imam i zeleni i bijeli dio i isto ću ga narezati na ploške. Ajde vidimo ko će prije. Ti. Ono što sam i rekao na početku, znači namirnice su ono što je zapravo najbitnije. Ako možemo, lokalno i sezonski, to je nešto što je jako podcijenjeno. Prvo time i suportiramo, odnosno podržavamo našu lokalnu zajednicu, gospodarsku, ekonomsku. Smanjujemo vrijeme tranzita hrane u transportnom lancu, automatski nutritivna kvaliteta viša i jednostavno ono što bi se reklo win-win. A znamo da se često prodaju neke super namirnice iz raznih dijelova planete, ali garantirano, znanstveno dokazano, lokalno i sezonski na svim razinama. To je bila i moj nekakav starting point, volim ove engleske riječi, ali to danas ove generacije koje pričaju na taj način da vide da i mi koji smo mrvicu stariji znamo ubaciti koju englesku riječ. Pratimo trendove. To je ono što kad sam ja danas birala namirnice, gledala sam stvarno, znači ovu kašu ja najviše volim raditi ljeti. Ljeto je moje omiljeno doba, ne zbog vrućine, jer ne volim vrućinu, nego zbog obilja koje nalazimo u vrtovima i tržnicama. Znači kad krenu domaće rajčice, krastavci, dinje, lubenice. Znači prvo, voće i povrće koje je izrazito kalorijski siromašno, ukusno, a u pravilu ga možeš ga se najest. Znači popunjava... Volumeno veliko. Volumenski, da, ja sam taj koji volubinozno voli jesti. Ne ti nego svi. Svi, da. Ja sam nekako, kako bi rekla, zadnjih 15 godina u gastronomiji i uvijek gledam da je prvo, i možda nekako ta nekakva naša priča, tu Hrvatska i cijele naše regije, ako na tanjuru nema puno, nije dobro. Ili ako na tanjuru ne ostane, nije dobro. Ali treba jako razlikovati volumen, odnosno količinu hrane i kalorijski sastav hrane, jer evo u radu sa klijentima 80% ljudi kaže ja sad jedem više hrane, ali jedeš manje kalorija. Tako je. Evo, znači pričali smo o masnoći, o kalorijama. Vidio si koliko sam ja stavila ulja u ovu tavu. Minimalno, odnosno koliko treba. Znači u pravilu ja sam gledala da mi je nekakav obroku, tipa ovo dijelimo na dvoje, ne zaboravimo da dijelimo na dvoje. Znači tu ću sortirati poriluk, ti ćeš ubaciti ove svoje gljive, ali prije toga da bi bio majstor u kuhinji treba ti predača. Da? Treba ti predača jer ću tebe pustiti da ovdje ispečiš piletinu, a ja ću skuhati svoju famoznu kašu. I sad će nam uletiti pregača, da vidim,
Opa, Opa. uletila je. Ti stavi pregaču, znači sotiranje je upravo ovo što sam rekla. Znači evo, termički obrađujemo na jako malo masnoće, da nam se lagano karamelizira ovaj poriluk, da zamiriši. Meni već malo curi i nos i oči. Isto mi da poriluk je luk. Aj ti sad meni ubaci te gljive unutra. Znači evo, praktički gljive nam dolaze skoro na suhu talu. I sad ćemo ih kad ubacimo gljive, samo ćemo lagano još malo pokapati maslinovim uljem. Ja uvijek kad govorim o sotiranju i kuhanju, uvijek kažem zagrijte dobro tavu, dodajte masnoću. Zašto? Ako grijemo masnoću, možemo je pregrijati. Znači uvijek zagrijem posudu i bolje mi je, znači kad dodam namirnicu, ona meni ovak zacvrči. Evo, znači po gljivama, ajmo reći, ovo nije ni 3 grama, znam zato što sam sve vadila, vjeruj mi. Ploču vratiti na jaku vatru. Može. Znači, To mislila s ovim? Da, birala sam poriluk. U pravilu ja u kuhinji ono što koristim više toga da ne, kako bi rekla, da ne mijenjam. Ali evo, imamo mi ovdje živu vodu, pa ćemo, i onako svaka kuharica, imam ovdje krpu, čistu. Znači, premaz je tako da ne... Evo, ovo možemo, u stvari, kako možemo testirati? Vidite, da li dovoljno toplo? Electrolux plancha grill, bam, malo vode, lijepo je zacvrčalo. Ovdje se već osjeti jako lijepo miris. Ja smijem staviti, tako? Smiješ, znači stavi na bilo koju stranu. Ovo su otkošteni manji zabaci, treba će im neko vrijeme. Znači stavit ćemo ih na jače zagrijanu i pustit ćemo da se lijepo do kraja iseku. A do tad... Evo, kad se već uvela menopauzu, u praksi također vidim i literaturno da žene, pogotovo u menopauzi, koja je jako destruktivna za naše zdravlje, puno destruktivnije nego što, nažalost, su ljudi svjesni. Da, ja sam to shvatila već mog vlastitom primjeru. I tu ide mišićna masa se u turbo modu skida sa nas i unos proteina postaje, cijelo vrijeme je bitan, ali unos proteina postaje ekstremno bitan. I nemojte, svi misle da je danas sve proteinsko, high protein, protein puding, protein čokolada, ovo ono. U praksi većina, pogotovo žena, ne pojede ni pola proteina kao nutrijenta u danu koliko je treba. 40 grama po obroku? Pa za ženu bi dosta 30, ali opet deal breaker, odnosno glavna stvar, ukupan unos proteina u danu. Ok, koliko moramo unijeti? I to bi trebalo biti minimalno 1,2 do 1,4 grama po kilogramu tjelesne mase. Okay. Znači izgubili smo nekakve generalne smjernice, nego koliko ti imaš kila. Puno. Ne ti, nego koliko osoba ima kila, množi sa tim brojem. Da. Ali opet volio bi da izgubimo fokus na kile, što je jako izresirali su nas u tom smjeru. Sastav tijela, krojački metar, konfekcijski broj, ogledalo, sve puno preciznije vage. Osobno, evo, mogu reći, suradnik sam, odnosno suvlasnik jednog projekta. One sa žene. Tako je. Znači, realno, vjerojatno će nas žene najviše i slušat, žene su alergične na riječ trening i teretana i ne vole, većina, i ne vole klasični gym setting. Nisu, znači ja sam prva koja bi rekla alergična, nego žene, znači mozak uz sve funkcije koje žena u danu ima, sve što treba biti, njoj je sad teretana ili nekakav trening, joj je ono kao, prvo, to mi je dodatno vrijeme, drugo, to mi je nešto što ne volim, a ne mora biti. Znači ja kad odem vježbati, ja volim hodati. Niko se ne osjeća lošije nakon nego prije. Ali nekako, čim ti kažeš teretana, ja vidim tu neka 2 sata u danu koje ja možda nemam. A imam. Ako se malo drugačije posložim. Evo, mogu ti reći iz našeg iskustva kad smo biznis razvijali, uvijek gledaš naravno taj ekonomski moment. Nepostojanje termina za trening koji meni odgovara. Neznanje kod postavljanja i težina i sprava. Gužve, nepostojanje čak na kraju krajeva i parkinga, kabina za preslačenje. To je sve nešto što smo recimo mi, jer što je? Spontana mladost je mišićna masa. Mi, i ako nam se ne da, ako smo educirani, znamo zašto ćemo nešto raditi i tu tražimo motivaciju da se pokrenemo u edukaciji. Odnosno tu gdje dobivamo. I tu moramo onda skloniti frustracije. Moramo napraviti priču okolnosti da nam se barem za početak ne gadi, a onda s vremenom ćemo to obožavati. I koja je najbolja teretana? Ona koja ti je najbliža doma ili potpuno? Da, meni je jedna iza ugla.
Znači, što je to nama u glavama da čekamo taj trenutak kad se dogodi bol? Bol je jako- prekomjerna težina. Bol je jako dobar motivator, a problem je što mi zapravo reagiramo tek na bol ili na bolest. I onda ako je to motivacija, to je jako zeznuta motivacija i ne želiš da ti to bude motivacija. Uvijek kad govore, recimo, ja znam citirati onaj jedan tweet, rekao mi doktor da moram hodati na recept mi je dao hodanje, zato što sam na rubu inzulinske rezistencije i slično. I pitao čovjek, koja je motivacija kad je sve dobro? Vrhunsko pitanje. Koja? Motivacija je edukacija. Da ti znaš da su koraci, da je unos voća i povrća, da je mišićna masa, su daleko najbolji prediktori zdrave dugovječnosti ljudi. Sad znate zašto sam njega zvala u prvu emisiju. Znači, edukacija. Fantastičan edukator, motivator. Gledajte ga, nije ni loš, jel da? Da se vratimo mi u moju tavu, tvoja super napreduje. Ovdje imam 100 grama od cjelovitog zrna zobenih pahuljica. Stavi 80. Dobro, sad je kad? Ne, stavit ću 100. A za dvoje? Za dvoje, ne. Okay, Ja okay. inače ovo radim od 150 i znači nešto što mogu podgrijavati, ostavim si za dan kad nemam vremena. Doslovce kao kad radim rižoto, ovdje neću dodati vino. Inače kao naš rižoto podvijek vina, malo za šmek i za kiselinu. Ovdje nam to ne treba. Doslovce lagano ovako istostiram u tavi da mi ovo pokupi i radim puta 5. Znači ovdje imam 500 ml vode, znači na 100 grama zobenih dodam ovih 500 ml vode. Kaši je potrebno svega par minuta da se skuha. Samo možda da kažem zašto sam ti rekao da ne staviš sve, jer sam zaboravio da radim za dvoje. Mislim da ću sve to pojesti. Mislim, hoću, ali na 2 dana. Da volimo u našoj kuhinji pretjerivati sa tim prilozima, jel? I onda kao zobene su zdrave, pa ja toga mogu koliko hoću. Zobene su isto dominantno ugljikohidrat, istina, puno vlakana, puno nutrijenata, pa smo duže siti. Ali ako recimo samo pojedemo, to vidimo u praksi stalno, pojedemo samo zobene i na to dodamo voće, zdravo je, pa malo med, pa malo suhog voća. Mi na ugljikohidrate i odnosno šećere stavljamo još i mi smo za 2 sata gladni ko vuko. Tako je. Izbalansirati sa slanom varijantom, hoće biti jaja, hoće biti evo i gljive imaju nešto proteina, hoće biti danas često volimo, čujem kao proteinski praškovi su kemija, ovo i slično. Svaki keks, kolač, croissant, čokolada je 80 puta veća kemija od toga. Naravno. Objektivno, sa strane nutricionističke i prehrambene tehnologije. Tako da izbalansirajte zobene. Jeste li ovo spremno? Ne znam, znači znaš kako ja to pogledam. Kad nismo sigurni, bolje je ovako razrezat i pogledat, jer ovo je zabatak. Njemu treba tu duže. Da. Piletinu nikako ne smijemo servirat medium ili da ne kažem rare. Znači piletina se mora dobro ispeći. I kako smo još rekli, ako ti se vraća meso, kao još je živo. Znači bolje ju ispeći. Ono što je ovdje super, znači ništa nam se neće zapaliti. Smanjit ćemo malo temperaturu i pustit ćemo da se ona do kraja ispeče. Ja mislim da mi možemo polako piletina, ja bih rekao završavati. Pogledaj, da. Neka ona bude izvadije van. Kaša, ja je volim napraviti ovako, doslovce malo gušću. Možemo staviti još, ako nam to slučajno ugusti, možemo staviti još malo vruće vode. Kašu kuham naravno na vodi. Ako se doda malo maslaca, ako se doda malo nekog mlijeka ili biljnog mlijeka je ukusnija, ali tu su opet one skrivene kalorijice koje kao nismo zbrojili. Ovdje imam taj skir, znači skir, voda, limunov sok, kap maslinovog ulja. Znači ovo ćemo ugasiti, ovo nek te uopće ne brine. Znači ovo je hit kak se opere za čas. Znači ako sam se u nešto zaljubila sam se ovaj novi materijal Safir Mat se zove. Znači Electrolux je s ovim napravio bomba priču. Da, izgleda atraktivno, funkcionalno. Ne samo to, nego stvarno se pere krpom i vodom i oni ljudi kad me pitaju ili istina. I to mi je ono najdivnije, iako ja jesam od onih što vole živu vatru i sama sam živa vatra, reklo bi se. Sad evo recimo, dobra je prigoda, bilo je nedavno oko Nove godine ovaj cirkus oko one prehrambene piramide koje su Ameri navodno okrenuli na glavačke. To sam vidjela, to si ti gostovao i pričao o tome. Svi mediji su se oko toga dosta uskokodakali, a zapravo
samo priča koja je puno praktičnija i meni iz mog iskustva puno primjenski kvalitetnija je da je koncept Healthy Plate-a koji je još 2011. ali nije imao ovako dobar marketing kao piramida. Da, a piramida možda ljudima i... Piramida kao oblik, ok, je atraktivan, ali ti ne govori o nijansama. Znači, doza čini otrov. Ti kad pokažeš nekom kako ti tanjur treba izgledat, jasna ti je količina. Da. S piramide možeš shvatiti ovo je dobro, ovo ću jest neograničeno, ono nije dobro, to neću jest uopće. A jednako imamo problema sa crno-bijelim mindsetom. Da. Tako da, ovo je jako lijepa, će biti i vizualna i strukturalna. Znači, Postići ćemo koliko bi trebalo piletine sad staviti? Ovdje Ajmo reći, proteina, od ovog... četvrtina do trećine tanjura, znači ovo slobodno sve napuni sa piletinom. Ok, znači evo stavit ću, znači ovo je bilo, mi smo spekli ukupno 500 grama. Znači ako stavimo ovo, ono što ja volim još, s obzirom da imamo tu još i ovaj dressing, ovdje imam humus sa malo čilija. Planutak nam donosi, kao ostale grahorice i mahonarke, još isto također ne zanemaruju količinu proteina i drugih nutrijenata, tako da apsolutno da, samo opet namazi. Znači ja ga stavljam samo tu uz brokulu. Ovo polijem samo tu gore kao, on je lijep, gust. Mogu ga politi po brokulu. Znači brokula je samo na pari kuhana, nema ulja, nema ničeg. Ovo što je super trik, ja znam dolje staviti malo soja sosa. Soja sos nam nije uopće kaloričan, ali da nam onako fini šmek. Ili znam staviti malo, to je sad već gurmanska priča, dima u bočicama, onda mi on odimi. I koliko ja sam prva, meni tanjur mora lijepo izgledati. Znači, kad sam išla u nekakav proces, svjestan proces redukcije hrane koju jedem. Odnosno redukcije masne mase. Da, ali da, evo vidiš, to ja cijelo vrijeme govorim, preciznije. Redukcija masne mase, odnosno kalorijsku redukciju. Kalorijska restrikcija koja će dovesti do redukcije masne mase. I daj molim ti, taj kalorijski deficit je postao hit. To je najveći hit na mrežama, kalorijski deficit. To je apstraktna, to je najveća istina prehrane, ali i totalno apstraktna stvar koju se ljudi jako teško poistovjetiti. Znači mi moramo, da bi nešto što je na našem tijelu izgubili, konzumirati manje energije nego što trošimo. Što ćemo gubiti u tom uspješno, ako je uspješno uspostavljen deficit, ovisit će o strukturi naše hrane, o unosu makronutrijenata, ukupnom unosu kalorija i još možda najviše o treningu. Ili ti aktivnosti ili rekreaciji, da ne bi možda, ono što smo pričali, možda ne vole svi tu riječ trening. Da. I zbog toga je taj težinski trening, odnosno trening snage u bilo kojoj formi koja nam paše zbilja jako neopisivo bitno. Ali ne znam jesi primijetio, mreže su na kalorijskom deficitu, jesi skužio to? Znači, ljudi... Ali to je dobro, di smo bili prije, sad napokon imamo neku znanstvenu podlogu, jel? Samo znači ti treba ga približiti. Ti kao osoba koja stvarno zna da kako to funkcionira, kako tijelo radi, to u pravilu podupireš? Ne, to je znanstveno dokazan temelj svega, energetski balans. Sve drugo, kojeg ćemo uspostaviti uz adekvatan makronutrijent breakdown, odnosno raspon. Ajde sad to objasni, šta su makronutrijenti, šta su mikronutrijenti. Sad evo imamo ovaj tanjur tu možda na tanjuru. Proteini, ugljikohidrati i masti su ti glavna makronutrijenta, oni nam donose energiju i naravno nutrijente. Proteini dominantno građevni materijal, a ugljikohidrati i masti energiju. Svaka od ta tri makronutrijenta su neopisivo bitna. Ovi koji su u nekakvom low carbu govore da ugljikohidrati nisu esencijalni, nisu, ali i mozak i mišići neusporedivo bolje funkcioniraju kad se adekvatno hranimo i ugljikohidratima. Neću te pustiti da odeš prije nego što dotaknemo riječ koja je isto sve prisutna, longevity. Da. Ti si predvodnik, mogu reći, odnosno jedan od prvih si koji je počeo pričati o longevity, odnosno povezivanju svih ovih stvari koje smo mi danas dotakli. Ja sam dotakla samo ovo o čemu smo, znači koji dio ja razumijem i koliko nam je znači prehrana bitna. Što je longevity? Pa znanost dugovječnosti i medicina dugovječnosti je eskalirala dramatično u zadnjih 5. Živimo duže, živimo bolje? Ne. Znači, krenuo nam je usprkos svom napretku medicine, farmacije, mi smo krenuli skraćivati životni vijek u zapadnom svijetu. Zbog? Zbog komocije. Komotni smo ljudi. Previše kalorija. Ne možemo spasiti nego malo ona... A ne čak i to. Komotni smo i sa hranom, komotni smo s nekretanjem, a mi jednostavno, naši preci su se apsolutno puno kretali i naše tijelo je napravljeno za to. Mi se ne moramo kretati ko oni. Opet ću spomenuti, u dugovječnosti sad ide jako jak trend pretreniranosti, što je ozbiljan problem.
ali recimo nepostojanje pokreta i previše pokreta, za što nismo možda spremni, možda neka osoba je, ali mi nismo, će nas možda jednako koštati. Znači nije poanta, ono što kaže vjesnici proljeća, šahisti i taksisti i trčanje na nasipu zamotanu u celofan ili bundu. Ako se nisi ili kretao ili kretala, nemoj startati s tim jer ćete se drobiti. Bilo mi je jako, jako drago. Možeš skinuti pregaču? Ja moram. Možeš skinuti pregaču i sad ćemo se prebaciti na ove naše tanjure. Probat ćemo i daćemo ekipi iza kamere da proba i da nam kaže jesmo mi danas uspjeli ovu prvu epizodu odraditi onako I kako. gastronomija i nutricionizam. Jesmo, ja mislim da jesmo. Ja isto. Hvala ti puno. Hvala tebi na pozivu i na super. Idemo. Idemo. Ajmo.